Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ja, prijatelju Urošu sem omenil pač Pravopadu, sem rekel, da si prebere, ne? Rekel, kaj bojo ti govorili, ko kikle nosijo, neke ženske se oblačijo in te stvari. Potem sem ga naslednjič srečal, pa je rekel, veš, več mesa jem. Postal vegetarijanc po enem letu, koliko je bilo? Ne, hitreje. Hitrejš? Ja, prebral je, pa je rekel, da je postal vegetarijanc. Tako je. Najprej se je hecal, pa ga je pa Krišna prevaral. Ja, tako je.